Tauni cia Murang'a na Mukuyu gicigo-ini kia ubunge gia Kiharu ni kumwahuri biacara mayukitie mweke hindi ya mambura maya ma thiguku gukorwo makionjorithia mathaa-ini ma utuku. Amwe ao marauga marageria kuona kana nimekuona kanyamu na mambura maya, amwe na matirari na tigiti wa guthie gicagi gukungwira thiguku ta Kenya aria angi. Hata kama mimi mmoja yao ningekuwa nimeenda nyumbani, fare iko juu, mafuta iko juu, unaweza kupata kama unapata ile mafuta ndiye yanafanya watu ikiwa juu unalemewa na kuenda penye unaenda. Ereko ngakugwira ku ndona ndathije kagukora tuthije mburi gwitu kaguku kamwe tu tithero na ndi murakaru amuthija mburi eni mburi eni githenge kihoreru irauma kuona ginya nona ginya ndenda guthi ginya nona tarone kiki kiyaha niki twa ndina ginya twa mwana no menye ginya gia thuku ndiragurite amekro mabea cigana we kiratu ngiri ucoka igwe githomo ati ginya ndiraigwa ginya ona gitiramega ginya ngari hatia mati uraciarie murakaru maugite makiringithania wonjoria ihinda-ini riri na miaka mihituku. Wonjoria uri thi kumana na gukundera kwa mbeca, undu uria umanitie na kwambata kwa ngarama ya uturo. Duka itu ya Navit tudiraga na utensils na beddings, na mwaka uyu wonjoria biashara ndirari njega muno ugicompare na miaka wengi, ona gutuika andu aria maraguraga ni aria maraumaga Nairobi magithie gicagi, tondu indo iria twendagia ni twendagia indo unique na indo na bei itu ni bacirire, na indo na bei iria twendagia nayo noyo mangiona nayo Nairobi. Makaya no ta maya kuri aria makoragwo sector-ini ya ukui ta wa ngari cia taxi na boda boda. Tumaguta ni tukwenda turorerwo muno tondu maguta mari na goro no wira gutiri weka mathabu ma maguta ukona ona nduri kindu uratigirio wira gutiri tondu andu ingi matinaini ukanda kwaga mbia andu me matauni-ini amanukie ni anini muno ogira ngira ndio ngimaihura ngina guku ugu makwa maihurete guku cigirira no riu ona ngira ta tano aho ugu ngino kari on tathi gukana ni muthemba gani ona ni biacara yako ithi. No na onjoria magitetaga ni undu wa wagi wa mbeca, maugite mihinga ingi gumeire tauni ici ni wagi wa matawa uria utumite ciiko cia wiki nae kwambatira. Morotete thirikari ya kaunti na kuga handu ha kugathika matawa muti-ini wa Christmas uria uri gatagati-ini ga tauni ya Murang'a mangiracokiria matawa tauni-ini ici maria mahorire na gucungiriria nduma nene. No matawa ma security gutiri, no ni turagia keirio muti wa Christmas tree haha no twarora tukona turi no guni hari ithui tondu riu ona warora ona muti ucio twarona ndugemetio ta Christmas ucoretwo nona mono matawa igirirwo. Ihoya itu ta onjoria tungihoya thirikari ya kaunti twikirirwo matawa nigetha tukahota ku extend mathaa. Undu ungi tauni ya Mukuyu niyo ikoragwo niyo riingiriro ya mundu akiuma Nairobi, ndikoragwo mbica njega ati mundu andu aria marauma Nairobi magiuka Murang'a tauni maratungwo ni nduma. Koguo ihoya ritu ni governor angiturorera hau twikirirwo matawa no tukene muno na tucokie ngatho. Ona gukiri uguo muingi ugite uri na mwihoko ati mwaka ukite muturire ni ukwagirira Kenya. Mwaka mpya tunaweza sema uchumi iangaliwe na watoto wakirudi shule waangaliwe sana, school fees zikuwe chini. Langu kwa serikali mimi naona hapa tunaenda kwa next financial year. Tafadhali MPs wetu msiendelee kutuuza juu ni sisi tunawachagua. Kitu kingine tafadhali mkiweka ile budget muweke mkijua mwananchi wa kawaida especially youth. Sasa kijana ameachiliwa vibaya sana. Vibaya sana, vijana wanaendelea kuumia kwa ground na hata nyinyi serikali ya muangalie. Ona gutuika thiguku ya mwaka uyu wonjoria ndunagacira na njira iria igwete tauni-ini ya Murang'a na tauni iria irigiceirie. Onjoria moritie thirikari ya kaunti ya Murang'a gwikira matawa tauni-ini ici ciothe niguo kuhukia ciiko cia wiki nae na kugacirithia wonjoria. Ngiribotera Inooro TV kuma tauni ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia.